Isagado mador niambal ini mangkin ye sang bagus sugate nimal buat bos sang bagus sucite sampunang balia manjangin nah kini tenyen beli sang bagus sucite dewa iyan dadi nyen do pesan nyen beli manyangan inik peganu wirasuan itu ni tenyen wira sampun sami galang nacin nyen makaranu buku kekitu nyen dibuat raos tiange tekining beli sewirih subuh ane madan pado samplah pado galang beli kayo nampi kayo ieu tika keneuh ban padewekan tiange beli sang sucitu nah kitu nyen masih mbok dia karuni subuh ane madan nemu gelang subuh ane madan pado nampen wajang nampi rawas ragerang gumantini di kale nampen bebaosan pemekas peganu wirase bebaosan kangin kauh penyen beli nedan parade apu buin nyen lantes daging bebaosan sing jekarwa ngunuk sing manarti tenyen beli iyan dasare tuara suka nah apu buin yang beli sang bagus sucito buin jani ngerak-rak bebawasan ane madan rerayuan tuh lamun yu subuh pado sing demen tuh tanpa arti dadin totonan beli male titiang mangun niangan nani tu kini nyen beli sang bagus sucitu ini jani buin tiang mabalik ngaturin ngayang ngarep katekaning beli ya mana titiange sujati yang tejani beli tuh dadi sibak nyentangkah tiangnya beli sujatin keneh tiang di pelengan buku jani ya. Badak titiang maduwe ipak ien dibuat ane ade dikeneh padewekan tiange beli sang bagus sucitu rases bedak layah tiang dot mekitu ngelah ane madani pak beli newi kantur darmo sadu apa ngesido lantes pau kuda nipah tiangnya
ngelaksananya ngane madan darmo kepatutan nanti tiang melaja maka tetujon tiangnya pangelah ipahan yang larang darmo satu pengadu tiang ngidihin pengadu tiang angon melajahang dewe maden sering titiang ngiring magonyakang yen subuh nyelantes tiang ngalahipahan ya peratnya aneh dua tuh kumanti ajak tiang mau pedabdak megandui rasa kita beli ya